Fi stqarrija pubblikata l-ġimgħa wara nofsinhar, id-deputat mexxej Laburista Tony Abela spjega kif il-bieraħ flaxija ġie kkuntattjat mill-Kummissarju tal-Pulizija fejn infurmah li rrid ikellmu. Min jeddu Tony Abela mar id-depot tal-Pulizija bil-Kummissarju jinfurmah li rrid ikellmu dwar ir-recordings li ttieħdu bil-moħħbi ta' diskussjoni interna li d-deputat mexxej Laburista kellu ma' kumitat lokali madwar 3 snin ilu. Tony Abela qal li f'din id-diskussjoni irrekordjata der ċar li ma kienx lest li jaċċetta ebda attivitajiet suspettużi fiċ-ċentri tal-Partit Laburista u bħal eżempji semma d-deċiżjoni li kien ħaf il-każ ta' ċentru politiku ieħor b'suspett ta' attività illegali. Fir-recording jinstema' ċar li Tony Abela ħa deċiżjoni li jneħħi mill-ewwel il-persuna kkonċernata miċ-ċentru lokali fuq bażi ta' suspett biss. Wara li semma li d-deputat mexxej Laburista parti mir-recording li ma xandritx mill-Partit Nazzjonalista, il-Kummissarju tal-Pulizija spjega lil Tony Abela li għalih m'hemm ebda każ. Il-Kummissarju informa li deputat mexxej Laburista li ilu jaf b'dan kollu sa minn Ottubru tal-2010 wara li d-deputat Nazzjonalista David Aġus għamel statement ant il-Pulizija. Dakinhar ukoll il-Kummissarju tal-Pulizija ħassi li ma kien hemm ebda każ fil-konfront tad-deputat mexxej Laburista.